MeghalayaPost.news. Habakrench kilar pathai khubor ne ke janmit hanong ba shillong Ma Sniawbhalang dhar sumbut menteri rangba ka sarkar jala ulong ba jingklan ka bakandit jong Dr. Syngkon MP ke shillong parliamentary seat kala de ka jingdu nong ka bakraw ya ka jala hi baro kawai ha ka jinglam pat ha ka jingi kandu jonga ba Dr. Syngkon ngala bawde ubri uba sngewrit uba yai bai hala ka kam kum utaw nong mi kmat balajiat de ki pajba udei ru uba bu sharut ya ki kam sngopher ha ka politing par uba kwa banturai sitom na ka bantaban kentiu ya ka jala Meghalaya bahkan kiyo sakmat saprang habaro kiliang ong Ma Sniawbhalang dhar. Hakajengi kendu jonga bot Dr. Syngkon ulo ong yanga bangide ban bu sharut ya kajing sngopher hakakam politik henring ide ban yakran bakum nu nginang la ban kentiyo ya kajala laban rap Ma Sniawbhalang dhar. Habai de berkajing kla Dr. Syngkon ngapa ka khubor sngewlem syaki bahiyeng syaki ba iet baton Dr. Syngkon lembat syaki nong kersan jong Dr. Syngkon. Paul nagiling yonga kuikwa begini condolence message have it talk wakajing yap yung MP burom yung Dr. Syngkon ninjan met yo khubor kam ni austain prawaje yo ini khubor sausi wa MP burom ni memlo ni lak dap tai tenagiling yung panpaw yung sngewlem di saudu yung tidak ruang burom yongi, waria uyula wempi manu aktif, uburu manu yusuk bahkiling warak wa bonsen, menjom kenmung ni benda ke parti hewan emi, ni ba emu ke thong emu ke vision ni benda kamu pun kui ke state, kam tam hewi cem personally di tau kam ngau, yo sekali uyu manu wino wempi burom pa uyusuk itu nam, wacim kia wale rit. Wem kata kecing ya share lang hai wong benta ni benta wong penkulai estate kam tam ka last conversation we chemi wong au to ju ong weng au Ma Sniawbhalang ke party bo ya sai tanbul ye estate ko maya ni pen mo go yang ai ni ktien wa umar ki ju ong weng man ke pa we chem go tenageleng jo nga panpaw yung sngewlem ye go yung ye ko sem e ki pu para wora Sao tu o kenik tinggi am sao yu pediang, andai kini manuri pelai won betul. Dengan kali ngawing yo pelai kudok we kesem yo pli yo por wa yik na wa wi acha ini ding dia sao si ne ba. Kejing yap yo ngampi burom man kejing tu nong ye ke steady baro wi entok dekat dia political party ku emu ye ke sarkar do nong ni bari ke steady baro wi. Te wa kejing yap yung man go cibentau ke buj khubor yo jing kerkui payu parai percaya su yo strength from day to day kelangwa yo lai wi acha ini jing duk ki wad duk wi rong ba ki nagaling yung on behalf of my family, on behalf of the people of Giant Hills, on behalf of the state gonna share condolence message Dr. Kiwa burom ni yo lai su chkwan bulai dai ni kiten kulai chkwan MeghalayaPost.news.